Bridge Sport. Bridge Sport. Ya reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane, mbifurize kugira intangiriro nziza z'icyumweru. Muri kino cyumweru turangije harimo amakuru menshi cyane. Rayon Sport Murera ikomeje kwitegura imikino y'isubukurwa rya shampiyona, ikora imyitozo ikomeye cyane ndetse n'imikino y'igikombe cy'amahoro. Ari nako ku rundi ruhande iyitwa Bugesera nayo yamaze kuba ikanira ejo yakinaga umukino wa gicuti n'ikipe ya APR ndetse iza no kuba iyitsinda. Ni byinshi cyane byabaye muri ino weekend, gusa ino weekend yaranzwe n'ibintu bikomeye cyane mu cyitwa umupira w'abagore. Ikipe ya Rayon Sport y'abagore yatwaye igikombe cya shampiyona cy'icyiciro cya mbere nyuma yo gutsinda ikipe ya Muhazi igitego 1-0. Hanyuma buke bwaho cyo yagitwaye kuwa gatandatu. Buke bwaho ku cyumweru muri weekend imwe ikipe ya APR Football Club y'abagore nayo yatwaye igikombe cya shampiyona cy'icyiciro cya kabiri. Ese bino bivuze iki? Afande chairman uyobora ikipe ya APR yarari kuri uno mukino w'ikipe y'abari n'abategarugori y'ikipe ya APR, akaba yatangaje ibintu bikomeye cyane. Ati twe nta muke badufite hano mu Rwanda. Ndaza kukubwira uko bimeze, ndaza kukubwira uko yagiye abivugaho. Uyu yongeye kuba acana umuriro. Murabizi ko nyuma yaho yaje kuvuga ati ntago ikipe ya Rayon Sport turusha abafana baza kubigaragaza baca impaka. Nanone yaje kuba atangaza ko icyitwa ubukeba ngo mu Rwanda atacyemera, ngo nta mukeba bafite, ni nk'ifarasi ngo igenda yonyine. Uyu ni Afande uyobora ikipe ya APR Football Club. Abariyo bagiye bamuhakanya bamubwira ati reka wowe ibyo bintu byawe noneho utangiye kujya uzana ni ibiki. Naza kukubwira uko bimeze. Hanyuma amakuru agenda avugwa mu ikipe ya Sport, abaterankunga abayobowe n'umuterankunga witwa Skol mukuru bafashe ingamba zikomeye, dore ko bari kwitegura umukino w'igikombe cy'amahoro uzabahuza n'ikipe ya Bugesera. Bugesera ejo yakoze umukino wa gicuti itsinda APR ibitego 2-1. Abareyo bikangamo baravuga ati bya bintu bishobora kuba biri seriye, niba ikipe isigaye ikina umukino wa gicuti iri kwitegura gutya itwiteguye, ati naho gucungira hafi. Ndakubwira uko bimeze rero muri Skol. Bamaze kuba bashyiraho ingamba zikomeye zijyanye n'agahimbaza musiki ndetse n'izindi motivation zindi ku bakinnyi bagiye batandukanye. Baraza kuba baha abakinnyi ba Rayon Sport kugira ngo bazitware neza kuri uno mukino wa 1/2 cy'igikombe cy'amahoro. So mbere yo gutangira reka banze mbashimire, gusa ikintu kirimo cyiza ku cyitwa umupira w'abari n'abategarugori. Ino weekend yaranzwe n'ibirori ku mpande zombi, haba ku bafana ba Rayon Sport Murera rwose bari bagiye mu karere ka Rwamagana kwakura intsinzi igitego 1-0 cyatsinzwe n'umukobwa witwa Janine bakunda kwita Kaboyi, kibahesha igikombe cya shampiyona. Ni igikombe cya shampiyona Rayon Sport iteruye muri uno mwaka. Ni umuryango mugari wa Rayon Sport birumvikana. Ikipe y'abagabo nyuma yuko gutwara shampiyona bidapotse, ariko mugore igikombe kikaba cyatashye ndetse n'icy'amahoro bakaba bakiriho cyane. Baje kubyishimira cyane. Nabonaga Uwezu Jean Fidel rwose yishimye cyane, afasha bano bari n'abategarugori be kuba baserebura kino gikombe. Ndetse twaje no kumenya ko Skol yaje kuba ibashyiraho agahimbaza musiki gashoboka gakomeye cyane, iza kuba iha ino kipe y'abagore mu kwitwara neza, ikaba yaratwaye igikombe cya shampiyona. Hanyuma ku munsi ukurikiyeho ikipe ya APR nayo yakinaga ni icyiciro cya kabiri, ariko ni ikipe ya APR yari yaramaze kubona itike iyizamura, ariko iza kuba ikina finale n'ikipe yitwa Forever kugira ngo babone ikipe zombi zarazamutse, ariko kugira ngo iyazamutse ari ya mbere iyigaragaze. Ikipe rero ya APR y'abagore yaje kubitsinda ino kipe ya Forever ibitego 3-0. Byose byatsinzwe n'umukobwa muto rwose nabonaga witwa Zawadi cyane, nabonaga bari guterura bamusingiza. Hanyuma nyuma y'umukino chairman wa APR yagize byinshi angaza. Ati ibyo bintu muvuga by'ubukeba, ubwo hari nyuma yuko bari bamubajije ikibazo bati urazamutse, atugiye guhura na Rayon Sport y'abagore ikomeye mu cyiciro cya mbere,
ati se ubukeba dufitanye mu ikipe y'abagabo ubukeba mufitanye mu makipe y'abagabo ese no mu makipe y'abagore birazamo. Chairman w'ikipe ya APR yagize icyo avuga cyane. Kare nigeze gutekereza ubukeba njya numva muvuga nkibaza aho buturuka kwanza. Ese ubukeba sinzi nicyo binavuga. Adversaire azi ko ari ibindi. Bamwe ari kubikomba 20 ndo gukombe bitandatu. Mukunda kugiranya ibintu bitagereranywa. Nimbwa kunda kugiranya ibintu bitagereranywa. Ariko ni adversaire ibyo byaba nibyo kuko ni equipe twubaha ubundi ifite abafana ifite abantu bayikunda ni equipe ababyiza natwe tuze tukakina nabo ntago twe tusayena muri twirukankana nabo twabikora kandi twanabishobora ariko dufite uburyo dushaka kubaka equipe y'abana ariko tukayubaka muri politike tumaze imisimo y'abana cyane biganjemo ku buryo twagira ireme ridashingiye mu byo kugura abakenye cyane ibyo byo guhurira nabo tsahura nabo tsatana nabo nimba mwarebye ko abana bakina mukareba occupation de terrain yabo urabona ko ari ibintu bishimishije bishaka ko tukomeza kubafasha bakiyubaka. So uwo ni chairman ugenda avuga ati ibintu by'abakeba rwose simbyemera aho ngaho naho gutegereza tukareba ikipe yazamutse zombi zigiye guhurira mu cyiciro cya mbere. Ubwo yamaze kwizeza abantu ko atazagura umuhisi n'umugenzi ariko ngo azamanuramo intwaro kuko hariya n'ubukeba ntago ikipe yakunyagira kabiri ngo byemere. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport kamere mu Mavubi gatoya Amavubi afite umukino araza gukina wa kabiri wa gicuti n'umukino wa gicuti birumvikana iraza kubikina n'ikipe y'igihugu ya Madagascar kuri uno wa mbere nibwo baraza kuba bakina uno mukino. Hanyuma ku munsi w'ejo resulta ziravamo ndetse n'amakuru yandi ari muri no kipe turaza kugenda tuyagarukaho. Gusa abakinnyi barimo bakugenda bitwara neza baturutse mu makipe agiye atandukanye hano mu Rwanda cyane cyane nka Muhire Keve kapitene wa Rayon Sport ubona ko rwose ari kugenda byitwaramo neza cyane. Hanyuma aba bakinnyi bari mu ikipe y'igihugu biteganyijwe ko bashobora kuzagera mu Rwanda ku munsi wo kuwa gatatu akaba baza kuba bakomeza imyiteguro n'amakipe yabo asanzwe y'amakrebe. Hanyuma uruganda rwa Skol ejo rwararebye bicaranye na Rayon Sport dore ko bari mu myiteguro abakinnyi bari mu myitozo nyuma yuko babonye umukino wa gicuti. Ikipe ya Bugesera yaje kubitsindamo ikipe ya APR ibitego 2-1 ibitego byatsinzwe na wa rutayizamu uri gushakishwa cyane witwa Ani Elija ibitego 2 byose. Hanyuma APR za kwishyurirwa n'uwitwa Nibizi Ramadan. Ubwo ngubwo Skol yararebye na Rayon baratekereza baravuga ati ikipe ya Bugesera ishobora kuba iri seriye reka tugerageze turebe uburyo twashyiraho motivation. Aba bagabo bombi rero bakaba bamaze kugenda bemeza ko baraza gushyiraho agahimbaza ya musiki gakomeye ku bakinnyi cyane bivuga ko ari ibihumbi 150 kuri buri mukinnyi nibabasha kuba bakuramo ikipe ya Bugesera. Ni amafaranga meza n'amafaranga akomeye ni amafaranga wavuga ngo ni motivation nyuma yo guhembwa nyuma yo kwishyurirwa ibintu byose bijyanye na facility zose ubundi ugaterekeraho abakinnyi agafaranga kugakorera rwose kuri match imwe ikipe bakagenda bakayinyagira ibitego nka 3 cyangwa 4. Ngo ni bya bitego umuntu abavuga ati ntago wapfa kubinyishyura biragoye cyane biragoye ko wankorera remontada hano mu Rwanda zidakunda no kubaho. Ikipe ya kuri avance ya 2 cyangwa 3 biba byarangiye. Nagahimbaza musiki rero kamaze kuba gaterekwaho ndetse biteganyijwe ko gashobora kuza gukomeza kwiyongera kuko twaje kumenya amakuru ko hari abo ndani hafi ya Rayon Sport babandi bayifasha mu buzima bwa buri munsi nabo bakoze inama biyemeza kuyiba hafi bishoboka muri kino gihe cy'imizo ya nyuma kubera ko intego nimwe intego nugusohokera igihugu mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ibisanzwe ikipe y'abagore yamaze gukatisha itiki zasohoka mu mikino ya Champions League. Ubwo y'abagabo nayo ntago Rayon Sport ntago itekereza ikipe y'abagore yasohotse y'abagabo yasigaye nuko bimeze. Agahimbaza musiki kamaze kuba kageraho ndetse gateganyijwe no kuba karaza kuba kagenda kiyongera muri Rayon Sport
hanyuma uko imyitozo yarayigenze ndaza kukubwira uko bimeze ndetse n'uko biteganyijwe uno munsi mu kanya gatoya. Muze gukomeza kubana natwe, turaza kugenda tubabwira updates zigiye zitandukanye mu mupira w'u Rwanda uko bihagaze ndetse n'uko bimeze cyane. Bridge Sport. Bridge Sport.